Ka Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi Ikong RM Korba ke Arp Kundai Terik Wiyayong ila penjari da ka jingkhang dam ke Distrik Ribhoi ka badai halor ke jingkiu state ba ke jingpur state jong ka klam COVID-19. Ha bal idon kam kerki bantek lakam kanang banlat ke jingpur state kena ka klam syabaro ki benta jong ke distrik. Kani ke jingkhang dam ke Distrik Ribhoi ken trekam na do ke distrik Ujemang hado ke sipo trik Ujemang arhajar arpuwei. Bat kani ken trekam habaro ki benta kap puat jong Distrik Ribhoi. La ban kedau hang ne bahag Distrik Ribhoi ke bayo ikan ke jingpang COVID-19 kidan sispa andro pulai ngut bat ke bala klat pada baro hag distrik kidan saungut. Daga jing sokia ka mensem bat ke jing hadin ke jing perkhat ke bayapek ya ke jing kiu kensan jong kin jing dan ki positive case ke distrik jumi ni la snode ban khang no shipor kumbalong lang ki distrik na do shiterik hado shipor pare jong umi benai banwan bro shipoi ke distrik kandan ke lockdown ting kan yang ke pai ki pai ba bakin ya ai lang ketik man ke diang ni bakin ya trilang na menila ban pen dukut ya kan kecil jong ni virus ubalapur ha kan ke distrik ke jong ni kermen ba baro ki shnong kita kin ya trilang ni bakin pek bakan nundan kan ke movement si post ni kermen bang ilala badde la kam ya kan ke jing min persyang dan ada ka kidang kill step kan ni la ban extend show ba ndai ya ka ba mutahi ka kenti min si post ni kembali lang show nang bakan dat ka uniformity please